Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon itha. Ingdeng trokner kepe chokuru sarlok honing ti handshake mahang ke thegani katalon pir thea thak nona por ba bi theng pi theng prang rikang nu ne kaching jok ningarong ame ke banga sonsi pini lokhimon adhoro manim ke paklang abang phu guru sarlok honing ti handshake pir the hachiar ni ningarong pen lokhimon adwan tinalong sitame mahang ke thegani guru kaching duptu La Sonsi, La Khaingor Trok, Dwarbaguri MSC constituency ke Paro, Dolamara, Lokhimon, Ashram, Anparta, Bapuram Tokbi, Lokhimon ada wan pialong setame, sayang dengan tengpen, Guru Sir Lokhoning ti hensek, Pirthe, Hachiarni, Guru Chingdo Jaimek, Mesen pen, Talondo. Sayang dengan tengpen, Adap, Por Pai Ketom, Kang Thir Methek, Guru Poatum. Por Pai Trok Rachitim, Guru Poatum, Aphan Kedeng. Por Bhai Troxy, Rat Pen, Manpi, Kachaman. Por Bhai Troxira, Achitim, Kang Thir Methek, Ratatum Duan Pen. Por Bhai Nerkep, Karcho, Por Bhai Sir Kepra Achitim, Kicho Kijun Ason, Kethai. Por Bhai Kep, Lun Kanamalin, Kangpu, Ason Ason, Kachapate. Aningang Sam, Por Bhai Phok, Sayang Deng, Kipleng. Kajiranga Pen Rasaning Ti Report, Karbi Anglong News. Nikar turi hinira inkoira ini go secret rock guru sar itu pirhe na khatiani nitum ning karong kachipi labakwarni lasinon nitum sai deng kon bom lake lunkan kachipati bate karju ke thag hai sinin tum kempon bom lo pedap nitum ithur pen elason lo jen nitum asengkan rangta Guru po fansi kedeng guru po mante guru sara purun guru po masih riking ar samlo riking ar samdet pen api niletum rat doan pen man peng kipi det pen kar themit hek kilo la pen det pen niletum archu det pen api ako niletum uthot rat king room fc ako non lason thak kilun ke kam dipon lo klim sumara phan ta pen te chingri Longri latum anil tum kirap kitosi lason asai pachun lo lape non nilutum lagi deng kon bom lake klim sumar phan si kipakan ta lason chipati pon lo lahai lang litum phan nitum ason duan ke nitum chipi pon po lake ke chipati pusi pon lo lape den nitum aku la suapi karju ke thaka bi pon po dhoromalam the puta ke karju pon ji lang litum phan ta di sini gitu nong chipi pon thupo ketalon lake non nilutum dan bapuram tokbi arong do lokhimon duan pichot kali lake Karbi Anglong Anparta dagan kaprek la lokhimon ke kroyarat angela pinani sigela sonsi talon pon Karli tangka sang teron piamen pen ingti tharmet la pen jang thu keron po pir thelong ekang hon nai pulote epai heno epai jong si bangso pir thelong pen kawilote ekang hon kadoriason dokok titi la pen epai ekang hon ason ke pir thelong long athai sia vilo sonsi pini ni phai khre phwar ni phuloni constituency ka paro kania berong maker sart hetiso achor Karli tang sang pika sang teron piamen pen asu poakleng khor sing tiso la pen Karli tang sang pika sang teron pi asu po kibi monsing tiso alang litum apai akang hon pen pir thelong sang pi ka sang teron pi Karli tang aphan amen pedodun bom nang pupen mathasi kania berong maker mati ara ratuma phan ing ti tharmet la pen jang thukeron pon la pen te kedam tangani sitame Karli tang sang pi ka sang teron pi amen pen rong along street light sitame pi pon lo pata Karli tang sang pi ka sang teron pi asupo akleng khorsing ti sopen lamthi nang pachini do son sikibang jilang aseng kan sitame la puson rong rup kachupang thir pen chenglok prek jam a hormu sitame nili pai Karli tang sang pi ka sang teron pi amen pen pi pon bom jilang pata than pachini do Foloni pen aruning tikathar Karbi Anglong News. Kania berong ani kimepu ani hotponsi nilipai Karli tang kasang tron pi amen pen pachuneng 2024 12 May chewoi so ka chewoi amen pen rong siru bisi
ini ngang sampen ni tu mahin pen tiso hem nili po men sar thei tiso asilan ni paya men pen nil tum kalitang ni ngang sampen inti peget ni le pen tharmit itum la rong si adon tin pajir pon lo pen kan nili men bang khorsing tiso sar thei tiso asopo kleng iglo asi la rong si adon tin inti peget hini le pen tharmit peget si chironik pru kedam tang pon li tumkar jolong ladak la nangli ham sar pia men pen straight light tami pon pi kalang hok labang ke la nili sar pia men kalitang kasang tron pia men pen si nil tum la rong si towar cepak lari pu si straight light nil tum pu a distance hoi pen nil tum sompon lo pen la ajo ke dam ke bang phanda ke messenger phan asil nil tum hin pen unan ke rong si cepak lari phan cepor ipon la pen pipon lo straight light ta ke wangi ani kan ta koloson rak thak lo so la kali tu mat hapon lo e prang nong ke bang ji bang ke ako ason kaprek rong si isi awar sai ki mi pen ni tum la rong si kaching thur je phan ini lo bu mat hapon ke du ta non mar bang ke la pu paklang thek thelang asi e prang bang ke ku bine jin thek the pot asi bo un an ke bori ponchi rong si la non asola straight light bulo la pen la inti la hegeron pen bahre ta la obe ki mi tum phan ta kang thur ponji phan hi khadi khan pen cheng lok pen la li choklem chodam la chutikia hin pen ponoi la he ka kerap ka do be pen ta ne tumi ka chisik do do non mar ke hai asi la hui ta ning matha pondo Basa pitok BP kiso ka chelang ji aphan KACC yem aphan kerap ka cha West Karbi Anglong rong khang constituency ke paro bor thoiso Rob Singh Timo arong maker kangbora teranga chor Basa pitok BP kitnia kiso ke pangji ningkan hini soselo kangbora terang pen achor Basa pitok BP aphan kiso ka chelang ji aphan longle chiripli chijor pon atlo hem chainong tami chijor pondo lapen kachipadoi nang ji hormu anke chipadoi pon atlo sita kiso bang kimeji aphan chithan thepin lang puthot kiso ka chelang thu ji aphan ja kongka wedera jok hemisi pado aret lo lasi kangbora terang pen KAC CM Dr. Tuleram Ronghang lapen local emisi long bison be alang lituma phanang ravek thaposi kachuningri pedopon lapen Karbi Anglong aratum sitami ningke me pen asap sap vet sitami nangra vek thaposi kangbora terang pen chuning ripon account holder name Gretson Timo account number 4106722034 IFSC code SBIN 0004873 GPay number 6901150657 phone number 9395178276 Borthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News ke kamuratra ke nili choramen ke basapi tobipi ke nepomen ke basatra ke nanti ama sore so ningkan pan beng tuh ningkan hini rai beng lo kan ini dah beng lah lo ni nang khan si tek thel lapen lagi so wecela yang apa nang ke suka chel long le phari si ki yor ai lo long le phari si yor det penta aku cheno yon si yor lo cheno yon si yor det penta aku mi uni del ke ni ta chelai the de ma som nu corona than ke hala ketni heng no pulo lah lo ni ini no nili chuhang na thek the rang tumang sa tudiram rong ha nang rap ikha nani ke sung thek tik lo be ni iglo nang ke nang li phan ke amen tapune nang puta hi de le ni lo nang ni burup so so pu ni tang chi ni lu nang ke sa lo ko nang ka nang rap thai de Dhansuri ang kangalong KSC atong pen by rally kepedopon Karbi lo Charlie song KSC Dhansuri ang kangalo KSC branch la pen unit chilang pet pen by rally pini wo signify creep horni upper hubjan 10 km
sirbomu pathua klamalong pen barsi doldoli dhansri hithi manja lapen puthot sirbomu pathua klaman nangpali si puthot mai pidupontu jipusi KSC Dipu district committee chunbang rakesh terangpen nangpachini do lapen bangso bite really asai kedeng ponang ko kalam thiki non wiki mi atum raki hormuki chopen akai ke chepana hokatum dok piklo lasila hai raki hormuki cho mate drugs horbiri duma ki chopen chepahe losi loka charlia hin kepa prangdon chi aphansi tuning report pinibang so bite really ke pedo pon dhonseri constituency angkang alo number 1 upper habjan branch committee number 2 upper dilaji unit number 3 doldoli branch committee lapen number 4 Kakoti Ronghang branch committee number 5 lower habjan unit atumpe charap chitodon pinibang so bite really kachetongpon laki KSC Dipu district committee chunbang rakesh terang ras ronghang bharat timong lapen branch lapen unit along mai pu chunbang pen danglok KSC along klembang pu bang phikiduan kadukabe bang harohini sosiatum pen chitongdo Dipu ben business jero Karbi Anglong news me pinilabang so bike daily ajai megalong ang tum tong sekot pen nang sitong dun thekpot ala lo ni tum karbilo chalia song jasmet pela 19 lakha krisir kep don surya lo ke parlo labang so ke parlo along ni tum karbilo chalia song arori mane branch itu ropodo la ropo chingrum pen pinili tum ladak silbomu patu klam pen ha don surya hitia ni tum bi porsi pini labang so bike dili do dam nang ko ma plotangte soni apu thaklo ni tum son mangila lo jasmet pet pini ni tum ধনসুরি হাওয়ালং অসমষ্টিলং নাম প্রদাংতে ফান ফারুই সিয়াং বংকে ফান ফকে কাফেক কাফেক আখে তুমসি দাং চুবুচে দুনল ফান ফকে বংকে কারবি আখে তুমসি বচেলো বনসামে লা ফান ফকে বলং জসমে পেট কারবি আখে তুম কিদো বারি মাতুম বংকে ফান ফ্লিকেপ কে লাকে ডিসিআরএফ বিআরএফ সি পালো দে ফান কে বাং বংসি এনসি লং কারবি তুন দলং চ লাসি লা বাংসো হাওয়ালং কে জসমে পেট পিনি penap ningkan poket pule kitu kali Karbi Anglong district ta kimkia ko prang pensi ili tum bilas bangso arong bangso hawa ni tum dolo pini pen nili pen la khadam protangte owe toxian ili tum la bangso hawa long dolo bons tame nili pen owe toxi lo protangte dake ningkan haru thom abatat dopo bons tame pini aniala mangke Nili tum han mangke thip ki dodi manta pinian mine bang nak pitek the la bani tum ning duk pik la si giwang gilang apor stame nili tum hala ki dod thip adim nili tum han pitek the plodang te nili tum kaprek prek jega tami nili tum song konang ko pipon ma plodang te a sarkar tin le Karbi Anglong Autonomous Council 4 sita Congress ang 4 sita ASCC le ang 4 sita non BJP le ang 4 sita Jasmir Pet Karbi dak don suri hawalong Karbi ki do hawalong ke kaching thua mo pen chenglok Oreng warsai punoi ajar hin damini tu han mangke ekelang rob eklang phomate pi pateng po pateng sason ki wi pinak porsi nili tum ningkan thok sikera thom chichakalo rasi pini pen ni tum dhonsuri hawalong ke do barim akar bi tum ta pini pen min tum chichak chelo ni tum kilong nang yateng kaching thu nang yateng ki dolong ya ki do ki thak yateng pen tum pa dolong nang po kidam tang apor hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM apar habjalong alang li kiwang hala sudani tum dengnulo chorolo alang li tum hawar kiwang cheng po alang li phani ni tum chorolo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pining pen ningkan thok sikera thom plengalo bonstame ningkan thok sikera thom pen plengada fit ladak CM bang ko ane kielo damelo ko ane sarkar tum Congress ta dang charilo ASCC dang charilo bonstame hala bang so IM CM ke dam bomlo bang bomlo bonstame alang li don surya hawar Karbi khai phana alang li kaching hondo pudak bang ke ilitum dang thek thelong lo hala bang so alang li dak habjan long alang li halo dak Karbi area long Karbi ki do hawar long don surya homosti alo kona ni dam thai po bon same Karbi hawar long kiwang cheng pulutang te Dr. Turam long halo lasi alang li phang same ha dak lam chang li pia teng pen dak DCR nang free pipo longle pota puthimia kimang pen longle pota nang pipo kaching thura warsai nang pipo ringbel nang pipo penangon alang li halabang so ani alang li lam chak tikang alang li kaning jeke nilike kichaklo potang de akli dakli busepo lasi nang li jongsi donsi ra kisung akining riphan pajokji nang li langji potang te aprang sinang li kichak chot bang chokche nang li aprang silar kichak tanga bor bang nang li 8 kilo potang te don surya ra kisung kini ripen jokpo lapen ki jogani lo potang te ni tum don surya rat akar bia rat pen sinang li kengri wang pen nang li han mira lek paiji
chok ma Perang ke klaim bang phua tumpen sonju tero na heman ka homridam nijang Karbi Anglong wothalang so town committee ke paro lengri chucha tero na rong amekar hukum sing teron lapen basa pitok BPS supo JEE lapen NEET entrance exam asad lang kachepo undun thekapot wothalang so perang ke tumpen a heman homridam si karchoda Sonju teron alang li class 10 distinction 80.6% an kepang denga hutsatame chepo undun si hema sorapia poaphan nongme 1 pilo Sonsi put hot higher secondary ang deng distinction mate 89.2% an chepo undun thulo Sonsi alang li sonju teron pen NEET la pen JEE exam setame pidun pen chepo undun lo Sonsi rongarat pen setame archodam renti si hirjume hang pikang lo Sonsi alang li hin pen non aprang ki bang jilang mate non kachari boma tuma phan setame met hanga por pana ho khe pin pen chari pa me jia phan mate araki hai kirim dun te jia phan tuning ripondo Wothalang sopen khaya tiso Karbi Anglong news Nili men ge sonji teron ni dak chucha teron arong baithalang sopen nili po men ge hukum sing teron ape nili pa men e basa pitong biti Ano nang lagi pini lapang lapuan ang deng le dun mo kung tayo nang likat charlie cheng ako dapat sinang mata cheng lah nili kachardi dun chenga school ge LTM Langkop teron memorial English school be raso school e tengkarang so dongkalong si puri ada kan symmetric pass kada ko si metric pass metric pass dat panang hasan di ko dapat charlie metric pass de penili higher secondary ge Ajmal super 40 khujai pen si chardi por nili metric ut percentage kilong 80.6 la pen higher secondary kilong mang 89.2 nili aprang JEE exam buat tahu engineering exam halas exam da me uita pulo midun sen no aben college ta long no aben non na thi kitapun exam da NEET exam pula ta me uita college long po doctor chardi long po busi ninje tela lah ini yang bang kalau bang sinang charlie ning hang lon ta la hiniang bong ge mo college ko dak ma ke long no si lapu doctor den ta college mission na pen hapu dulong pote duni ko sita lapu nang me wedet pen engineering nang college ke milong lok pote hapu si duni long bo si mata ba nili pachini gang tu ngalaro bang job amunita bori pen prote jatta ke mang son manun la pen non ke bang yo ve tu ma la si chuning dilonita mane chebori chedi fancy mane kupima langli ke mang la so putak si chebori dunang po la ben alang li ke mang do si a em bang thipi kulote kabori ta la an si chebori nang po ampare la ben ke bang mi ove tu man mangi la ta son chuni ri lo non lo moi ve long e la ke chu thap ke jun thap la hai ta do pig la si hai pen da chipa jok pon bom nang po son si aplang chipa dam pon bom si bori pon bom nang po kai long da paan ka charlie dun nang kabor idun nai habang ke nang li sargura tong kabor ima mate manghini da homan putong nang li pudam ji ni lieteng de nepo bang chibori piglo alang li bayrot kaprega dim dam pen hada kam choklem dam chotsi ni lipan nang popor hilo nasi halapan nepo anta thank you lo ta ben nepai ta nang bori piglo la ta dak hem ke lang akam do pigla pen ai ta lang bom lo la pen itu man ta nang lang do nang ko ni tum ta bahini ni pen ni ik poti bom ta ni pai pen ni putung sinar chak dun bom lo